akakana tuvuga witwa gute? Evariste Ndayishimiye. aha turi ku Gasaka aho nyene nta rindi jambo twarenzako turi kuri stade murakoze cyane rwose maze nikomera amashyi icyo kibazo mwese muragitoye igihembo cyacu ni mwiha amashyi arenze uko nari nagihawe ino ntara ya Ngozi turimo ino ntara ya Ngozi yacu igizwe n'amakomine angahe ayo makomine ni muyadondagure Ikibazo aricyo cya mbere kuvuga mubanze mwumvirize imbere yo kugukiriza intara ya Ngozi igizwe n'amakomine angahe ayo makomine nayo ni ayahe mubanze mwiyumvire cyane mubanze mwiyumvire hano Ngozi ahe igizwe n'amakomine 9 aha Ngozi Mwumba Busiga Mwumba zibiri Gashikanwa zitatu Nyamurenza zine Ruhororo zitanu Tangara isandatu Kiremba indwi Ruhororo wayivuze Marangara umunani Ngozi wayihereyeko yatwije adusubire mareka adusubire ikivugo kivuga gute televiziyo ku Gasaka web tv ifise ikivugo kivuga gute hariho uricaye hariya inyuma kuri mese ikivugo cya Gasaka web tv ni ubutabazi butagira amashyi menshi mumera kanzabare agifise rimwe hari ikibazo kigira kabiri ikibazo cy'umukuru w'igihugu cy'Uburundi akakana tuvuga witwa gute? Evariste Ndayishimiye. mumere akandi umwana kariho tukwihere agashimye kangaha ugende buke bakumira agashimye utwana nk'utwi nitwo shaka mutima uhagarara ahantu twitera agaselfi avec jewe aha merci tugeze ku kibazo yagomba gerageze Rukundo Samuel. Samuel. Twirinde kuramukanya, twirinde gusomana, dukarabe. amashami mumere agashimye umwana we yagerageje cyane rwose yavuze gusomana abavyeyi bashobora twe ahubwo uwo mwana yamenye gute ibintu byo gusomana ubu rero ingwara ya coronavirus hari uburyo bwinshi bwo kwikingira nk'uko uyu mwana bivuze avuze kwirinda gusomana kuramukanya no kuza turakaraba bishobotse urafite akantu ko kwambara ku maguru no ku munwa ni byiza cyane bishobotse ukaba wegeranye n'undi muntu kubera utabuzi ko agwaye cyangwa atagwaye nabyo ni ibintu byiza cyane n'ibindi byinshi rero byo gusangira imikenge icupa n'ibindi byinshi cyane rero mu buryo rero bwo gushobora kwikingira indwara ya coronavirus sinzi ko ari ikindi kibazo muri gisigaye ahubwo nagomba kuvuga gusa ko hariho no kwibuka kwasa ibyo byose rero biri mu bintu byo kwikingira indwara ya coronavirus rero namwe nako twari mu ishuri novuga yuko ishuri umwaka w'ishuri uko tugenda neza mugize neza cyane